Congress Party in Forest Conservation Amendment Act 2023 State Sorkar thunei na pekbel na an siat lo thu an soya hedan himar-ah state te paldar tum na hman-ruani an ngaituahna an soi Voina Aizol Press Club thar lakhom tu te an komna MPCC General Secretary Lalbiakzama chuan Forest Conservation Amendment Act 2023 chungchang chu soi an tumwak to lo na in Chief Minister in ZPM Party Office Dampabial by election campaign le Sakordaya Central YMA in khom puiliana te asoi thar awangin hedan ni pungi mi puin chiang taka an sha theinan soi tuin hi ve atul ti asoya hedan thara hian international border atanga kilometres ti chu alanga hedanin a huam lawang ati hmunte hman theidan a siamah chuan Central Sorkar-in kaihhruaina a siam thin angzel ani ang ti ani thu asoi Lalbiakzama chuan tuna Mizoram Sorkar-in restricted tender blanket approval apechin ang may hian FCAA 2023 Mizoramin an lopom hian Central Sorkar to Mizoram chunga aduang anga antal theinan blanket approval an lopevereng ani theim ti chu chut ngun turin mipuite asoma hedan siam thata hian Chief Minister soi anga State Sorkar thunei na pekbel na reng an huvelava rule sa po a chuang lo ti asoi Lalbiakzama chuan FCAA 2023 hi National Security and Strategic Importance chuan lama hmanga Northeast Minority State te paldar tum na hmanrua ani thu soin Manipur le Ladakh an soisak dudan enin ngai atha theilawani atia National Security le Strategic Importance issue te chu Sorkar tan manro tangkai le du zong ti theina chuan lampoimo le thaber ani thin ti chu thil chiang ani a tunaya MPCC President Pulal Thanzara Delhi a azin tuma AICC ho tu tenen an soi ho na Central INC le athural puite an lalhuna hedan hi an ennom don ti an lo shil ni in a soi Lalbiakzama chuan vaireng te le sairang inkar kongpui chiat rei chana Chief Minister in Forest Clearance mu harwanga apu chu sha thiam har ati thu soin double lane highway atlangna are to a chumi chelai siamna na forest clearance lak ngai tatlat mai chu thilmak tak ani ti asoi